Medo agbe ƒe ŋdɔ ne mia katã afi sia afi ke mi le ɣeyiɣia me. Egba ganye ŋkeke tɔxɛ aɖe yi ke Yehowa Mawu ŋutɔ gakɔ na mi. Mieda akpe ne Yehowa Mawu le eƒe amenuveve ta. Egba enyawo le tome, enyawo le tome, enyawo le tome paa ta afi sia afi ke mi le mado wizɔ na mi. Le wizɔ do na mia katã kɔva Eʋenyigba TV. Eʋenyigba TV a mi le online. Ta ne meti download app aɖe kɔa, dzagbagba ne na download app a. Mi le Facebook, mi le WhatsApp, mi le Instagram, mi le Twitter, mi le YouTube. TV Eʋenyigba, TV Eʋenyigba alo Eʋenyigba TV. Ne mia dzagbagba mia download app ale be mia tia a follow me. Nyadzɔdzɔ ɖe sia ɖe ke mia kɔva mia ƒe mɔ dzi koa mia tia akpɔe. Kafi ma yi dzi hã nye ŋutɔ yɔna be Christian Adiabo alo Savist. Akpe na mi. Egbe me be nyawo le toa me. Nkata me le video aɖewo fia ge mi. Ifi le video ake fia ge me yina mia. Ekatã ku ɖe amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ alo agbenɔnɔ ke amewo le me le dukɔa me le Ghana. Video ake fia ge me yina mia afi ke ame aɖewo dɔdɔ. In fact enye nublanui, ele nublanui paa menye vi o. Afi ke dɔm wo le enye enu yi ke ɖi vɔvɔ. Amewo le overhead tame mlɔ. Afi ke mlɔm wo le kra ne ekpoe paa kple anyigba edidi paa menye vi o. Fia be ne by least mistake little chance a woate ŋu age dze anyigba. Enu ge dze anyigba hã asese paa abe amegbetɔ yi ke ge tso dziƒo anɔ anyigba. Amewo ke le afi ya mlɔ ma geɖewo hã wonye fiafiwo. Azɔ geɖewo hã wozɔ mɔ va ege ale be woaxɔ ze woadi nuɖuɖu yi ke woaɖu alo akɔ yi le woƒe de. Enuma ta azɔ ame aɖewo hã teƒe le wo sia afi gake eku ɖe mɔdodo ŋu. Keteke mɔ alo mɔ ŋutɔ wole aƒewo tum ta ale be wova nya wo le teƒe yi ke wole. Eva wɔ be teƒe mele wo si o. Enuma ta geɖe va le overhead dzi dɔn. In fact wo sɔgbɔ menye vi o. Amewo le wo me tom paa. Ta kɔ nenema ame yiwo ke mekpɔ teƒe o nye be wole teƒe aɖe kafi wova nya wo ɖe. Nkata ame yi ke va nya wo moti kpe ɖe wo ŋu di teƒe aɖeke na wo. Ye woɖe asi le wo ŋu nenema. Eye ke menye fiafi nye ge hã geɖewo va nye fiafi le amewo ƒe nuwo fim yim. Ko eɖe fu paa. Ko ne miakpɔea eza me ye mi ɖe video ya. Azɔ hã afi ya nye no go zone alo no go area. Wonye be le afi ya zɔ le eyi me. Eza 12 enye ya mi ɖe video ya. Ene le zɔzɔm le eyi ma me around that 12 a. Ne ma wo me ve nu oa wo he tɔgo.
amo mamlo anyi na fi ma so fi akwa anyi gba kra diti pa manya vi ta mi kpo Afrika me gboto dodon mi kwe amado menyo fe jiji nye be yo amlo circle overhead Afrika omno alo mi kpo le video amenya amado fe jiji nya onyo gak mi aponu no lo fe tamsesan tabosesan ta amado fe view mi kpo afia o momlo in fact edefu pan edefu kaka in fact edefu nya fi penya kaka ha amaro ajide pulo si be si gale si ke menya fi manye te pe ko dobi ava mlo alo yo anota ne ma uve yo ha yo nuwa ya wo tukara de alo ya wo ntepe ade alebe yo ta dole numa katama eta tepe akata mi pola begle afima fiafio la fima pan ka fina ta to afima do cho garden fofo koyi kaka yi aka mi eva the video ma no about exactly 12 ezan ga with ga the car ye mi eva the video ma eta mi ta pe na Ebenyigba TV Ebenyigba TV agbagba jem alebe nusianu ikejo jom le ni Ghana to come especially Volta region, Greater Accra, Eastern region, Oti region. Ebenyigba TV la gbagba jem be ya na miao miapon polao miata po nu ikejo jom le Ghana to come wa gbagba jem ha ta mi ga nglo blue mi jagba mi download app mi a share mi a video mi le Facebook TV Ebenyigba alo Ebenyigba TV let me le Twitter mi la fima Instagram mi la fima let me le YouTube mi la fima WhatsApp kata mi la fima ta Ebenyigba TV ko mi ata po pe nya jojo le ta akpena mi abale sika mi le mi a follow mi le to dom mi le mi apa nya jojo pom akpena mi afisi afike mi la ma wonto na don ku mi aji enyame ke le nya jojo ya konko vema nyeto yo number Christian Adiabo allo Cvist Cvist nkonyema akpena mi mi gale mi apa moji vaga zigede kle nya jojo gede ta mi jagwa mi no Ebenyigba TV pom